Znova smo v Addis Abebi in takoj po letališču smo že odšli spet k delu. Tokrat so nam Salezijanci pokazali center tukaj na obrobju mesta Addis Abeba, na katerem je videti še in še živžava. Tule je 500 otrok v vrtcu, za katerega skrbi gospod Donato, Salezijanec, in človek si ne more predstavljati, kako opravi s pomočjo enega prostovoljca z vsemi 500 timi. Ampak teh 500 otrok tule živi, sicer bi morda ne živeli več, ker v glavnem prihajajo z ulice, ki je zelo kruta v Addis Abebi, in pridejo, lahko bi rekli, v slogu oratorija iz dneva v dan. Zjutraj se začne njihov dan, dobijo obrok hrane, kar je najpomembneje, zakaj pridejo sem v ta center, in zvečer odidejo v svoje, ne moremo reči domove, ker mnogi starši delajo na ulici, mnoge mami, očetje tudi beračijo. Tole je res veliko otrok, ki so otroci brezdomcev tule v Addis Abebi. In ob meni je zdajle gospod Stefanos, ki je provincijal tukajšnjih Salezijancev in ima srčno zahvalo, zdajle verjamem, v svojem srcu, povezana pa je predvsem z vsemi, ki ste dejavni v programu Botrstva za Etiopijo. Well, a while ago, brother Donato was saying the support that comes from all over, but at some point he said about the PDO. The project and development office of Addis Ababa is supported also by the sponsorship program of the Slovenian Missio. And I take this opportunity to thank all the families who are making all the sacrifices in order to support a lot of these children, without which they wouldn't have achieved what we are achieving right now. They study, they eat, and they have meals, and even they have a place to really play, and they receive also a lot of love. V tej zgodbi od tega, da preživijo otroci prav zaradi obroka, ki jim je dan tule v temle centru Don Boska, pa vse do sklepa tudi njihovega študija, poznajo to pot, kajti s tem programom so tule prisotni že 10 let. V vsem tem programu, vsem tem razvoju, preživetju je tudi mnogo darov iz Slovenije, vas, botrov, ki ste doma in veste, da je prav pomagati tudi otrokom daleč v svetu. Iskrena hvala lepa, torej res v imenu vseh, tudi otrok, ki zdaj tekajo naokrog in ne vedo, o čem teče naša beseda. Pozdravljeni iz Addis Abebe.